Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Wih, ada 7. Ada Mas Dava. Pakai apa Mas? Mas Dava pakai singa. Singa kecil sama seperti orangnya. Terus Mas Rama? Wah, singa besar Mas Rama. Terus Mas Reksa angop. Pakai apa Mas? Pakai barungan hitam. Terus Dek Jihun ngodok ngorek nek. Terus Mas Devan pakai apa Mas Devan? Mas Iqbal pakai apa Mas? Buntut. Terus Mas Bayu wih kepala macan. Terus Mas Elvan yu pemangan sopo yu ning kok oh makan Mas Bayu. Ya saiki Dek Jihun dipakai ya barungane kodok. Kodoke kelaparan. Mangap-mangap. Dek Jihun kodoke makane apa? Bus jagung. Makame bus jagung. Nek tanggul. Ketake Adik. Awas nabrak pit. Ya wes ya Dek Jihun. Ya saiki Mas Elvan. Kan di sini kan, di sini kan. Kadang kan di sini kan. Ya, ini dikit. Kan. Oh. Dikit. Asik. Yo, Jun. Yo, Jun ditabrak yo. Ledo dik, ledo satu, ledo satu. Ya ditabrak yo. Ya, Jun ditabrak. Tanganmu piye to, Jun? Tanganmu. Kakinya melangkah. Yo wes yo Mas Elvan. Yo Mas Bayu karo Mas Iqbal. Sora. Ya tanggul Mas Bayu. Jadi sih Mas. Iya. Iya.
Mas Reksa. Terus yo Mas Reksa. Yo saiki Mas Dava kecil karo Mas Rama. Ini Mas Dava kecil. Kene Mas Rama, Mas Dava nek kene nek tanggul. Yes, dulu Mas ayo. Yo wes yo.